esho ukuthi ngcono emzimkhulu ha Kade Julana. Emzimkhulu. Nginobuza abantu bekhaya. emzimkhulu ungahlala nomuntu akubuza kutshela ukuthi izolo bekunomunye bengimbulela Khona kube yazi ungavuma ngisho into ungayenzanga ukuthi yebo ngenxa ukuthi usaba isilungu. ngiyakholela kuyo le Kuphi? ole ngaphandle makuphumela ngaphandle kuphi siyakholwa basikholeleni 50-50 hayi wami I don't think mina lento ka 50-50 ikwenza ube indoda ephelele. Uma uzalwa nje umfana, uzalwa nje uyazi vele ukuthi okay mina umsebenzi wakho ukuthi ngisupport. injalo nesintu vele nesintu sisho njalo u50-50 ukuthi hayi Don't 50-50 in nesithi bareke Mosadi yazi wabareke Mosadi Mosadi wasala osala lemixo umfazi wami akahambi ingcwabo Sibabingelele. Awu madoda, angiqhamuya kade lapha computer phansi exhophe manje lapha kudawu khona ufuna ngibuza ngiphuza umzimkhulu hlamfana ngene imbhojolo uzulu ukhala manje office ngafufa ngamala. Nothi butela kancane ngokuselata noto futhi ngonyoko madoda. Awu, esimo sikamadziwe lapha khona ngavunya kwamanje bangivuma bathi badide embekezeli, ngabadide emhlabeni ehlathi evutha, bangivuma ebhani, ba James Demand, bangivuma kwahlupha, bangivuma manzi namnandi evali barayi untshasaro. Moto kamanje ngiphinda kabuli moto. Bayazi bahluli bayazi emhlabeni waselusuthu bayazi Fixburg bavuma badala bavuma evale manzi namnandi barayi untshasaro hayi untshasaro hamna phela ngahlala kakhulu evale untshaswara ngahlala kakhulu evale lapho khona ngaze eSuthu phela Suthu nake sensakala inko nake sensakala inko Suthu kuyasitsiba nice nasisuthu ish isiba kanyane sometimes akikuhla sometimes akuhla hayi ngihlekisela nto mari hair ke tla ruta Suthu ngitlangiruta ke tla ruta Suthu ngabulela hayazwana uruta Suthu episode ena ke nina kube Suthu na kube isiZulu ngibuye isiZulu wena ubuye isiZulu kimathanda akimathanda ngisho lokho asimathanda Namhla ngaphetha ngaphetha isingisi ngaphetha isisuthu kodwa ke njalo uhlabo sothi basuthu mhlatse basuthu asebasuthu handa kubasuthu wena ubezulu hayi ke akunankinga phela lapho hayi yababingelelo yimphela ayibu ngingakhohlwa hayibo akabingelele ekhaya nginokukhohlwa phela kanti abungelela kanti bobukhaya phela thina sibathanda kangaka sisuka kwaZulu siyahlonipha siyabingelela and abantu ababingeleli la eGoli abantu ababingelele eGoli umuntu hayibo yazi nginokubingelela ngingedwa ngithi sanibonani vele ukuthi tu abanye vele uthi mawubingelela bacabanga mhlawumbe ukuthi uzoba bamba inkunzi okwenzakalani uyabona nalento yokuhlonipha kakhulu iya kulento okusuka emakhaya ukuthi wena uyahlonipha wonke umuntu ifika ikubhayizisa la eGoli emadolobheni bathi umtswakayi hey yabona lento ukuhlonipha kakhulu bathi siyoyona hayi kodwa kumele kodwa akukholela ngamele uhloniphe khona njengana kuphi hayi ngeke uzohlonipha la eGoli sonke sofuna umsebenzi mawufu kodwa sofuna imali uyiriza kanjani inhlonipho phela inhlonipho yazi mina indifana le nto yokubulisa hayi abantu abasaya eGoli vela mawubulisa eGoli bacabanga ukuthi mhlawumbe kunento oyicelayo kunento oyifunayo mawubulisa nje sanibonani abazali lapha na uyadlula sanibonani vela abathule bathi tu abantu uyabona hayi ngiyababingelela emakhaya babingelela uye kumnqobo umfokazwana phansi lenkandla emahlathi omnyama enkandla emahlathi omnyama sanini enkandla usanini enkandla enkandla nipheso qala emzimkhulu qala emzimkhulu
siye emsinga semsinga ngasuke emsinga siyaphika senkandla senkandla online namhlanje ngihalela nje ukukubuza nje imibuzo nje nami ngizoyiphendula nami ayi bese ngithi ngiyathuka so nawe uyayiphendula asiphenduleni sonke hayi akunankinga athi ngiphuza inkinga mningi la yembunga 1 2 3 4 9 hayi ngiyaphendula yonke ngeke 2 4 6 8 10 yo yini manje uyahamba iwinter phela hey mhlawumbe uBjonas biyasingena sathini shine Red Bull Red Bull give you wings mhlawumbe nje kumele ngoba nje ngathi hey mana number 1 okay imibuzo ozongibuza yona le hayi imibuzo nje simple imibuzo simple so angiye esikolweni please phela mina esikole ngasho ngathi ngafila but ke ngapasa phela mina ngabuye mina ngine postgraduate degree please madoda ayiqola ijazi mina ngaliqoka ijazi elinombala omthe but ke uthi insizwa yithi uthi would you rather live in the city or emakhaya simple uyayazi ke mina rather live emakhaya emakhaya mina isinto ngiyasithanda ngiyazi ukuthi emakhaya manje vele kusekunama amakhaya kasafani nakuqala amakhaya vele asefana nokuthi agcwele isilungu na but sila esilungwini ngoba vele imisebenzi ayikho emakhaya mangabe imisebenzi beyikhona emakhaya angabe mina ngisemakhaya mina nje mangabe bengine farm emakhaya laphana nginenkomo zami nginembuzi zami ngisafunelana ukuze esilungwini zizela imali Sitha imali emakhaya lutho kodwa iphisi khona iphisi khona imali ayikho emakhaya yabona futhi mangisemakhaya ngisho ngahamba ngoba isikhathi angina stress injalo ngisho 3 ekseni ngisho ngo12 fike entatha ngisho ngo11 ngicofa ifoni yami akunalu ukukhamba ngefoni yakho akunalu free nje mangise yabona emakhaya kumnandi kanjalo kodwa nakuwe vele kanjalo enkandla laphana vele ungahamba nje ngisho ebusuku nje kwa12 ene vele nakumina kuyakhanjwa nje ngalo awusahamba thina ngakithi into engiyithanda kahle nje ngendawo ngakithi ukuthi ayinabi lokho njalo ubugebengu bani lobu obuthola la emadolobheni obuphi lobu nje kuba nje inkunzi nani nokubulalana thina ngakithi akubulalana hayi esho ukuthi ngcono emzimkhulu kuyadutshulana nginobuza abantu bekhaya ukuthi emzimkhulu ungahlala nomuntu akubuza kutshela ukuthi izolo bekunomunye bengembulele khona bakutshela ukuthi lo niqeda ukubulala ubani emzimkhulu yashawa emzimkhulu phela abadlali nawo manje labantu abasuke bedlala induku mase umuntu ekushayile akwenzeki ucaso ukuthi hayibo nginesibhamu phela mina leyo phela kusekuyingceka yensizwa leyo ayivumelekanga phela kunenduna ke lapho kunensizwe eziphelele lapho but sengisho nje abo tavern akhona we tavern kuphi bangakubulala manje mina mangisemzimkhulu angike bo tavern ngoba nje lapha bangaqala nje ungenzanga lutho nje ngokuthi umbhekile umuntu hawu ekudrubulela ukuthi umbhekile uthi umbhekile nje ungafa uthi ubulisa intombi lapha intombi ayazi kanti umuntu wakhe noba omthandayo akena nomuntu wakhe omthandayo nange usekubheke ngelihlo elinjani usezokubulala nje kubulalela ukuthi ubobulisile yadlala wena emzimkhulu futhi angaqambela amanga emzimkhulu kuyasheshsha lapha angimelanga nje kanti manise emakhaya nithayosokola futhi emzimkhulu abahluleki insizwa zakhona zokuthi njena zikushayele nje ukuthi azikuboni kahle mhlombe thingithi mhlombe wena intombi ziyakuthanda ulokushelwa nje insizwa lokho zikubhekile nje emalanga lapha lokudlula uya kubani zithi nje lona nje ake simthinte nje kancane nje ukuthi nje umdlalise ngesibhamu hayi ngesibhamu bakushaye nje ukuthi insizwa unodabu kapho wena uphuma apho wena
uzofika nje hey imzimkhulu yawa sakhala ngabe. Now, do you think can you be modern and still respect culture? Yes. Yes. Hey kancane. Mina ngithi yes. Hayi kancane. Donse kancane. Ngayo uthi kancane. Hawu. Phela siyabuka la izinto. Iculture nokuba modern. Uqala nje ufuyaqala ususibiza mase siperform izinto ze-culture lapha emakhaya. Usuwena usufunde kakhulu usujathi usile. Usuke unemibuzo eyibuzayo. Ukuthi why kwenziwa lokho, why kunalokho nalokho. Kodwa phela mangabe uyalihlonipha vele isiko ungaba smodern uhloniphe nesiko. Wozaka sithi angithi sike sakhuluma ngani ngesiko lani le DNA yalikhumbula. Yeah. So sithi uthatha ingane uyifaka esibayeni partner inkomo mazigcoba inkomo akuyona le ekhaya mazingayigcobi yala ekhaya. Wena usumodern ukuthi hayi man. Usuyayibona lento abayenza lana ngazuthi i-wrong. Usufunde kakhulu uwazi nemithetho nani so awusalandeli kodwa usiko olazi ukuthi ukhule ngalo. Kodwa phela ismodern nakhona phela singa introduce a new feature engcono nyana kunale. Ngakho ke usushintsha ini ke isishintsha culture uzakholela culture yaka ngithi. Awusakholela. Kodwa nje manje awusayihloniphi. Ingakho yazi manje ngicabanga ukuthi kunenye podcast ebengiyibukela lapha bathi manje kumele ukuthi sibe nama ancestor ama-2K ngoba laba bakudala phela impilo ayisekho njalo. Sifuna abantu aba-understand i-Wi-Fi manje. Sifuna ama-ancestor Wi-Fi understand ukuthi there's something called the vibe. Vele siyobizwa kanjani emadlozini thini? Siyobizwa. Simele sithi masithi yo. Edlozini lapha. I understand. Manje amadlozi namhlanje akakwangathi ngoba amadlozi akudala. So sifuna ukuthi laba usho njalo labo kulo podcast. Kulo podcast ukuthi manje sifuna laba ke ama 2K ngathi ngafa ama 2K. Hayi ngempela sibizwa kanjani gogo Mbali nawe injalo vele kehle nawe mkhulu uMabura mkhulu uMasiya yeah faith Sicela usikhanyisele impilo emzimeni imali ayibona umsebenzi ayikho. Kodwa mina is modern ngiyasizwa kodwa it must just have limit. Isintu they still have a place, nes modern there's a place, but ngicabanga ukuthi is modern mina engasithanda ukuthi lesi the enforced mentality yesilungu into esintwini. Yeah, kubalekile vele ukwazi isilungu. Hawu. Kumele wazi isilungu. Zabalekile ke isilungu. Hey. Khona umuntu osaba nje ubona nje umlungu phambi kwakhe. Ukumbona nje la. Vela sabi. Kube yazi ungavuma ngisho into ungayenzanga ukuthi yebo ngenxa ukuthi usaba isilungu. Injalo. So injalo kumele usazi isilungu. Yeah, noma understand nje ujwayele nje kusikhulu. Ngoba umlungu la uma la ukutshela ukuthi hayi uvuma uthi hey ngikwenza yes I did that. Uvuma icala uhamba ubona. Ngenxa ukuthi ubone nje umuntu nje wamsaba ukukhuluma naye. Kuna ngoma ka Jiver Zimnike ama AK47 ethi ufika wathini kumlungu. Imfono manje ufika wathini kumlungu. Isilungu madoda bathi ngasikhuluma isingisi. Ngasikhuluma isingisi kodwa ke phela esikhathini samanje sibalekile noma uthanda yonke into. Imisebenzi ethe ukuba qotho ifuna isilungu. Nawo hayi ngenze kuzoba i2 second last. Asikhambe mina ngiyawathanda ke lama question akho. Amen still provide us today. Amen still provide us today. Phela manje sesiphila esikhathini samanje. Amen still provide us to what point usho cha nje amadoda nje ukuthi asama provider mhlambe nje ukuthi
unakekela ekhaya, unakekela umfazi wakho, unakekela ingane zakhe, yonke lonto Hawu, manje usibhekwe 50 wena nje. Awu 50-50 man. Wena ucabanga ukuthi ke lokho kuliqiniso noma cha? Ngakusalona iqiniso 50-50 manje. Nawo bo Faith ne sound engineer yethu umuntu wesimame. Uyasebenza phela nasemsebenzini. U50-50 manje. Uza nemali yakhe ungeza nemali yami siyayihlanganisa. Wena uyakholelwa ni 50-50? Ethenga isonka ezathenga isonka. Wena uyakholelwa ni 50-50? Hayi kwami. Ngiyakholela kuyo le. Kuphi? Le ngaphandle mangiphumela ngaphandle kuphi siyakholelwa masikholelweni ku50-50 hayi kwami. I don't think mina lento ka 50-50 ikwenza ube indoda ephelele. Angicabanga kanjalo ngoba awuyisho. Wabona nje uma uzalwa nje umfana, uzalwa nje uyazi vele ukuthi okay mina umsebenzi wami ukuthi ngisupport. Injalo. Nesintu vele nesintu sisho njalo. U50-50 ukuthi hayi sibambe 50-50 in. Hayi ningashadile u50-50 le ngaphandle. U50-50 le ngapha. But ngifuna yazi lento lena njengangisho ngithi last time last episode sikhulume ngayo lento ukuthi mina I've got a new respect for females. Ngoba they have a role to play. Yeah. Endlini. Yeah. We are equal. Leyo masingayenzi endlini umfazi nendoda they are equal. Lona unama responsibility ukuthi enzeni nalona unama responsibility ukuthi enzeni. Nihlangana ngalo ama responsibility kuya phambili. Kodwa amanye ama responsibility abantu besimame abebonakala ngathi mancane. Thola ukuthi they are insignificant njengokuthi I still believe I need to be the provider in the house. Ukuthi endlini kumele ukuthi indlu le uma obhekile ukuthi the lights zikhona yonke into ikhona iwumi obheke but naye uneyakhe irole ayidlalayo. Yeah. Yabo le ndaba u50-50 loyo ke. U50-50 loyo kodwa hayi ukuthi then sizabanga uthi hayi kulenyanga mina ngenza ukuthi wena hayi funa ukujwayele nje ukuthi wena uthini mina sengishilo nje mina akutshela ngathi akwenza ube indoda ephelele. Wena ukhulivana ukuthi kumele indoda must provide everything. Kumele provide. Ne. Umfazi ahlala endlini. Yeah. Nesithi bareke Mosadi. Uyazi wabareke Mosadi. Mosadi wasala, usala lendlu. Kingo sala. Ukusala, usala nendlu. So umuntu wesimame ngesisuthu bathi Mosadi. And that's a description so ukuthi why bemizwa Mosadi because Mosadi usala lendlu. Kiyena asala lendlu. Hamuna. Atsamaya. Alo uma umunna ke mayihamba eindaweni ayozama ukudla. Mosadi wasala. So wasala, usala, ukusala. So ba Mosadi. Because Mosadi because wasala. Usala lendlu, akate ndlu, akate ukwetsala ndlu. That's why bemizwa Mosadi. Umusadi. Bakuvume emhlabeni kwamshweshwe. Bathi chase the man. Injalo nje. So but the thing is then but that doesn't say or then umsadi her responsibilities are not significant than umunna. Cause phela wazi ukuthi kwenzakalani wena mawuhambile uyosayozama ukuthi lapho umsadi sele khona angithi ugade indlu mawufika endlini epholile ekubasiwe kunokudla engane nazi ziyadlala. That is not just a minimal job. Umsebenzi lo that's like an equal ukuthi naye usele enza ukuthile. Uyabo le ndaba. So nje u50-50 kumina umi ku50-50 loyo. U50-50 uye u50-50 la lo ukuthi siyabambisana mangabe kundoda nomfazi siyabambisana ukuthi le khali lisilakha kanjani. Kodwa ke obvious ke kunalapho ngeke sishayisane khona ngoba izinqumo ezithile mina ngizozithatha njengendoda
yalendlu kungabi indaba zalutho mangithe inyanga njenganami mina kwami inyanga nje umfazi akahamba inyangeni nje ngazi inyanga nje azihamba umfazi wami akahamba imncwabo so hamba imncwabo nje immediate female uma wakho baba wakho sisi wakho bhuti wakhe akahambi nje ukuthi uza ngitshela ukuthi umngani wakho kuphi sekuyemathuneni phela emathuneni le ndawo sekwabafazi emathuneni phela is deeper than ukuya emathuneni phela ubuya nezinto le ubuya nezinto lento uthola ukuthi manje siyaxabana la endlini yasazi ukuthi uthola iziphiri zasemathuneni le plus la egole bakungcwabela endaweni eyodwa kufana nale emakhaya ungcwabela ekhaya egcikini lana emathuneni lapho uqoqa zonke lezo le moya la ungayazi ukuthi ibuyapi siyafika siyaxabana lana ngiyazibuza hayibo umfazi wami usechintshile manje siyaxabana kanti hayi ugezwa ngalamanzi lawa yagezwa laphana uma ubuye emangcwabeni kunamanzi abekwayo lapha emalokishini athi bawathatha lamanzi abanye bawasebenzisa ukuze phela isidumbu sabo silale kahle wena wazi uthi nje mina bengivakashela umngani so nje hayi ngavela ngabona ukuthi kodwa emakhaya futhi nasemandulo umfazi ubengayi emathuneni abantu ababe emathuneni abantu besilisa ngoba phela angithi abantu besimame amandla wabo ukuthi they carry. That's why they carry a child. Bamba ingane. They carry. They bring life. So mawaya lapho khona emathuneni, which is a place whereby we are not bringing life, but we are what you are ubeka umphefumulo phansi ukuze uye kwamathongo ngakusasa. So mawlapho you can be able to carry lezo spirit lezo because now you are a carrier. uNkulunkulu wakudala ukuthi you are a carrier of things. That's why mothulu uyabheka abantu besimame banothando ukudlula abantu banezo zinto, the softness of life. Besifazana wadala ukuthanda nje, ukuthanda. Exactly. So wena manje ugijima le mingcwabo yonke lokugijima le mingcwabo yonke le uthatha yonke le moya le awazi nokuthi uthathe kuphi kanjani. Mina ngazi ukuthi ukubonile ukuthi mhlawumbe sekumnyama sekusebusuku sekuthiwa amanzi awangeni ebaleni. Ngiyayazi lo nto ukuthi amanzi akangeni ebaleni nokuthi mhlawumbe inkoma ingeni mase kuhlwile. Osawoti awuphuma ebusuku awungeni. Injalo. Ngazilokho ke mina. But le yasemandulo ukuthi abantu basemandulo abantu besimame bengayi emathuneni. Kodwa manje nisakwenza nina lokho ukuthi amanzi engangeni. Ngoba lokuhamba iviki lonke South yangena zonke lezo zinto. Usaye inkomo nifake. Ziyangena ebusuku inkomo. Ziyangena but mina sengisho lapho mina ngazi ekhaya ziyangena inkomo ebusuku. Kungabe indaba zayo. Uyabona amanzi mangabe sebusuku umintshisi uhlwe sibekufaka ukuthi esemanzini. Hey kodwa sasemnandi isinto uke washo nawe Mnqobi wathi ezinye izinto ukuthi babehlakaniphile abantu babadala ukuthi bokunesizathu sokuthi ungenze kanjalo. Yeah, so mawazi isizathu more than the practice, then you are right, because was this such ukuthi why then ke wena sozazenzela ke I decision yakho ukuthi okay angiyenzi lento ngoba is it because ayenziwa ngoba abantu bakudala phela thingi babengena technology. So mabengena technology babengenza ezinye izinto ngoba phela boku one on one. So ngizithi boku thina manje sesine technology. Ubona nokusebenzisa amagama abo mhlambe into engekho right. Ubona ukuthi besenza igama eliqinile elibhlungu engehlali kahle inhliziyweni mangabe bekutshela ukuthi uyilonto leyo. Ngoba benzela ukuthini ukuthi uqoqeke. Ifebe wisifebe wena. Bebhlungu lonto ngoba vele bafuna ukuthi uyiye ungayenzi. Ngiyakuzwa mina, ngiyakuzwa. Amagama nje ayisetshenziswa ke aqinile ke endulo. Wonke lamagama lawo bothiwa ahloniphisa awunje mina ngelikhali igama unyoko kuthiwa elezulu kodwa umuntu ubunyoko yini alithanda unyoko ubunyoko thiwa izulu
Kodwa futhi mangabe umuntu ezokuthiwa ngenhlambi uzokusebenzisa lona fulele igama elithi unyoko mhlambe ethi kanyoko hayi. Hayi yona ngiyayizwa. Hayibo, silande enye question noba sisangayilanda ke question yokugcina sibo sikuthathe ngayiphi thathe ngenye number 6 number 6 hayi sesifundile nje sisho manje so ake so sikuthathe kule is lobola uniting families or is a selling business? Hey, is lobola uniting families or is it a selling business now? Hayi masikhulumeni inyani. Ene manje ngikhuluma ngomqondo owesimanje manje. Ilobola alisa hlanganisa imndeni. Selitesta amandla omuntu ozolobola. Sokuyitest. Ngoba qala kwakwenzakalani bongeza ngenkomo eyodwa. Qala babethi bekubhala edolweni bongabi indaba zalutho. Qala futhi bolotshelelwa ubani bolotshelelwa ubaba wakho ngoba wena wangenazo inkomo. Manje bazothi umkhwenyana uyasebenza. Mayizolobola kanje usebenza ngani thine degree. Nemoto zangayo moza ngequit uyisenkingeni. Kumele ukuthi mawuzolobola kubonakala imoto ezizongena. So sebe test amandla. That's why futhi ngibona ukuthi there's a decline of loboling. Ngoba sebe test amandla instead of ukuthi manje ngaba yini kungaba ukuthi siyakubudlelwana. Bona bangaziqhatha bethi sakubudlelwana. Kodwa bayazi ubuningi wabantu abalobolayo. Laba abalobola ke is flamboyant. Laba bafuna makulotshola kumele ukuthi kube ne designer yokuthi kumele ugqokelwe something ibhale becoming Mrs. Banban. Wena uhlala emotweni bakulethela ukudla. Zonke lezo zinto you can just tell ukuthi it's a lifestyle of some sort. Udlala indishi makulotshola udlala indishi yakho mangabe umuntu akafanga 20,000 abafaka imali ezithile babona ukuthi laba abomkhwenyana bayadlala. So it's a test of ukuthi amandla akusayona ukuthi ubudlelwana haya ngisafuna uyithinto mina angikholwa ukuthi sisakubudlelwana. Yabo bona vele ngoba ubudlelwana singabakha besides ilobolo. Kodwa manje abavumi ukuthi mina ngafika ebukhweni ngithi nje ngicela ningibhale edolweni. Bangakho abantu nje ongathi nje ake mina ngibhale edolweni until what indaba yelobola ibucayi kakhulu. Ayibucayi. Uzothi ngeke phela uthi i-selling business futhi ngeke usho ukuthi futhi isahlanganisa imndeni. Hayi mina ngithi selling. Hayibo. Hawu. Jabula ntombi akaGamethe. Hayi ekhaya. Kumnandi ekhaya. Yazi sakhamba phathe ekhaya. Kungcono ekhaya. Kusigcone ekhaya. Jabula ntombi akaGamethe zalincaza lisaziphelele. Umotomoto kamnandi ungalibiza kabili umotomoto. Abona next week kube mnandi kube njalo.